Kurumzari, an encounter with Jit Ningomba ming tabi si Muhammad Taramok Seri maru na ko mamang episode ko Manipuri adugumba Anisuba Lieutenant General ako Ellen Singh unabagi hom thamjakre ngasi su langkan duriba guest as Ellen Singh ni aduna hajit laiba si ko lairiba India ga Myanmar ga laineriba mari India ga Bangladesh ga laineriba mari China ga laineriba aduga North East ki lairiba insurgency problem aduga in particular Manipur gi lairiba insurgency problem ni matang deni ko na next bedru si I sir welcome to our show Lakchaning says akoi yamna maru oiba haiba tari akoi Indo-China relationships yamna achauba as a big question am oi kuiding idani recently kharabudi kuide adugal tuan ba koi China gi apps mayama social media to sing ji India pra muthat khidana akoi madugi India China gi lairiba akoi Arunachal ga occupy tobugi mamang da akoi mukna bagi mayam legi masi lairiba relationship kamaini yengi sa India China relationships mayam khuramjari India ga China gi relation lactring da I happily akoi viewers sing da akoi si army si kayamna international relation aduga atopa laibak sing da dealing to buda military diplomacy gain lay masi si kayam na akoi na serious and low ki haibasi ai China chacharure China si India ga China ga first exercise oiba hand in hand haido 2007 da Kunming da tawi adu ta yaujari adu kona panjarake Myanmar da ai masing thibang ngamdangai koi as a part of military diplomacy chacharure adu ga loina na Afghanistan Israel Poland CC official visitor chacharure South Africa adutagi Thailand Malaysia Singapore approximately aiga koi wife ka ibani koi na masing thibeda laibak 22 countries chalura bani most of them moi si koi si ayamana officially chaluba ngatani aduna masi si kamain to ge da koi rank se colonel and above or patam da koi si international exposure me MP army da aduga akoi si akoi ki neighborhood strategic neighborhood immediate neighborhood akoi ki neighbor country aduga strategic neighborhood haibede akoi ki strategic interest laiba aduga world masimam je khangdaba yate aduga akoi ki any VIP chatpada akoi su input pi moi ki laibak tu da cc tawi haibasi ana khangdaba yate masije akoi ki duty ki part ne especially ai ki subject ne coming down to China si and ihana deal to haujarak pasi somewhere in 1990 de gay deal to ko ai Bhutan da su tajarami chai ahum matam du su ai China deal to wi adu gi matungda ai Tezpur da tarame adu su China deal to wi adu gi matungda Calcutta Eastern Command tarame adu su China deal to wi China hybrid lebak si yamna luba lebak ne moi di world gi number 1 oi gi haiba lebak ne moina pami si ate lebak sing si lena bully to raga moina haibe sida chummi si ni hojik me amna khanbirang bayai China na Myanmar da Irrawaddy corridor en ma sem kare ka masis Irrawaddy fauraga moi gi Central China for lambi sem na pa similarly Pakistan gi through machine moi strategic level dani Central Asian Republic ka su moi pajana dil tawtana kotana tawi adubu moi ne India si competitor moi ne wi competitor mo oi mayam na khangbi duni 1950s the Tibet se moi ne kamai loksin ki ke indra adi matung India loksin na bhona ki 62 da moi landarai adubu moi landa basida moi sem saude Ningtham si ki dana moi handokhi aduna moi loksing hivel lam jing lo hando mo chen gri do kari moi chen hivel maram di moi ningtham si moi gi lalong seng be sinduna soibra atraga planning soibra moi ningtham si madri lan len ba ngamoi ha be moi khang tana handokhi bana moi se ayamba adu gi matata koi gi
India की army सिंह सी यामना brave होइना सोंगना बु खोना बु चुमोय मदु expect तोरमते अब चुमे 62 कोई माइथी की को अदु 62 की दुगा हौजिक की सिगे याम खेने अब हौजिक ती आई सामंगना 2000 दगे हौने यामना closely Chinese सिंग interact तौना दना खाना दना खोना दना लाखपनी अदुना Chinese की यामना अहोंब करेक्टम ला 62 ददी Chinese army सिंह सी इमुंग अमदा चाइना की मी त्रामंगा कुन पोम है अदना मी अमनी लांदे सीगस मोय कई वाद्य अदुबो होजिति चाइना दा वन चाइल्ड पॉलिसी अम थो है हाइदि चाइना दा तौरिसी कपल लमा निपा अमग नुपी अमग मी तरेत यो है मी तरेत से करा करा नो हाइबदा नुपा दुगी मपा ममा नुपी दुगी मपा ममा मोय मरी हम ले मोय अनी अमग तरुक मचा अमग तरेत मी अनी अदुना मोय होजिति मोय कैजुअलिटी लांदा मी सोप पन बसे मोय यामना सेंसिटिव ओइ रे कैना द मी अमा मसीसी कोई मलेशिया की प्लेन अ मांगी थना पैलेस्टाइन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 370 मांगी मतंग दो लेबा खुदिमु की मी सीरी बनाबा अदु चाइनीज सिंगना ख्वाइदि कप्तना लाउदना अंदलोन तौना तौरी दु मोय गिदी असंग से हाइगी दो कपल लमना मी तरुक तरे सपोर्ट तौर कदोइने अंगांग सी याम दबनिना अदुना चाइनीज की असोन ब कयाम ले अदुना मोय गा खोइगा तौना बदा मी खरा दे अखोइ सी ngam kaina khanba ai wakhan da soidan Chinese na koi da khut tharadi moi amang ba oini karinga da yeng bi China ki population si moi ga nongpok lom da sea of China le dana moi nongpok lom da samudra rom da loina ayam ba ta bani moi Han Chinese ko aduga 90% China ki lamdi western da le western sida leibe sing si Tibetan Uyghur aduada mayam se leibe si मोइना चाइनीज मु नुंगसिति को अदुना हैन चाइनीज सिंगसिना किलोमीटर लिसिंग अमगा चनी चहुम चामरी चमगा थाना लागा लान सोना रदोइने अब चुमदरा से अखोई गिदी असम दगी अरुणाचल बॉर्डर याम थाप नते ज्योग्राफिकली अखोई इशू काकत पखर वाई अदु तवे अदु अखोई थाप दे मोइ याम थाना लादोइने अदुना मोइ दि मरमरता खुद थिले थिलेगा इंडिया की रिएक्शन सी करिनो करिनो येंगबे वाने बा अखोइना बु यारदि मोइ लौखरनी अदुना मोइ मदुदु येंगदना मोइ याम कना हंजिन हंजिन खुद थिंजिलगा येंगबनी अदुगा मोइ गा एशिया द कंपटीशन तौबो ngami चाइना गा कंपटीशन तौबो ngami लेबा अमा खतने मदुदि इंडिया दने पाकिस्तान मोइ कंपटीशन तौनो म्यांमार मोइ कंपटीशन तौनो चाइना की ख्वाइदगी नुंगाइबदी साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया मैम तुरें जी अवांग खाद चेले अन तुरें अयाब लोन चाइना स्टार्ट तौर इंडस से तिबेट तौबनी ब्रह्मपुत्र से तिबेट तौबनी सिमिलरली म्यांमार चेलीब थाईलैंड चेलीब वियतनाम चेलीब मैम से लोन चाइना स्टार्ट तौबने अन चाइनीज खलेब लेबाक मैम से अखोई इसिंग से कंट्रोल तौरगा कंट्रोल तौब ngамनेना हातारे मै वाखने अदुना मोइगिसु मोइगी स्ट्रेंग्थ गु येंगा येंगा हंजिन हंजिन अखोइदा खुथिंजिलपे वाने अदु मरुइना जि लेसिदा अखोई अरुणाचल दा ऑक्युपाई तौना हरना रिबा दुका लेदा मोइगी लाइन ऑफ कंट्रोल द लक्सन ला कु चंगसन दा होना रेसिंग से एट द सेम टाइम अखोइना ताजा बदा मसी अखोई लेरिबा नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंट कांगबु खरदी अखोई चाइना ना सपोर्ट तौई हाइबा से हाउ फार करा बु चुमी सा नॉर्थ ईस्ट चाइना की एम दी इंडिया बु डिस्टेबलाइज तो बना स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से डिस्टेबलाइज तो बा अरुणाचल दी मोई क्लेम तो लितना पूरा अरुणाचल पूरा क्लेम तो से मोई खंगी लोकसिम बंगम मोयना अदो मरक सिदेस दा कोई ने मिलिट्री दा तो मोई दा डिस्प्यूटेड एरिया सेंसिटिव एरिया काना कोई मोई गे याना बा लेदी डिस्प्यूटेड एरिया है बेसी कमाई तो गे तो याम नोनिंग कर पोने अखोई गे मोई गे यानदी है बेसी याना रबने डिस्प्यूटेड एरिया है इसे मसी की जगह सिदा अखोई के मोई के यानदे है बेसे अखोई के मोई के याना रे बा मोने सो है रे सिदे सी यानदे अखोने सो रे सिदे सी यानदे सिबु डिस्प्यूटेड एरिया का है जी पॉकेट ले को अदु सेंसिटिव एरिया है बेसिना अखोइना अखोई ने हाइबा मोइना मदुदना अनिमक्सी यानदबा अखोई के मोई यानदी है बेसी यानदबा जगह दुना
sensitive area kaweba aduga claim line hidi arunachal moi claim tawidana claim hai bisidi claim ni ko adu masi diplomatic maneuver kari kari tawnabagi na ba moi ju khange China arunachal lausilaga kamaina occupy to bungam ni ngamoi yam wa ba thabak ni eventually moina madu control tanwa force ke andar ka laini adu tawni am si loina actual di claim to budi am la ba anga sai je kisna 60 to the moi lausilaba su moi masana handok chaki kari gina da moi adu famla na mate moi mai chini si khanga chamane aduna hojik su moi claim to bui wadani arunachal chumi yamna claim to wi Bhutan ga su claim lei Bhutan da masang kang du ga na ching lei ai Bhutan da ing lei le aina na hawai test pur da lei da China pura arunachal ji koi ai gi kana responsibility oirame aduna kadai clear claim to we sai loin khangi adubu moina marak ta akoi si moini yeng shara ga mai turun daira ga koi gi lam khopjum dum bana ba koi gi kumsi saman khaba da wa si suji yung mathangi yung mo to khin chang silai da aduga chomani moin tawri si akoi ni ilhau de mai si de akoi na asukoi saman khala si de na aduni China tawri si sana ba ke akoi gi saman khala ga lam khopsim da amhane ado insurgency matang moina mateng pange how fa kara da maji chumi moina mayam ne khangbi du ne akoi na Manipur da su insurgency horakpa NSCN sing si su China da loina chalu bani hojik su moi khulai pi dana khotana tawi adubu hojikti China si thaine gi China ga hojik gi China ga khar responsible ebe China oira ba aduga khwaili chawba ghatana mana 9/11 haina twin tower attack thokibe matung du world sina terrorist natraga insurgency mayam si support to lebak sing si condemn to khra 9/11 sina khoi prithvi si pura change to khi 9/11 matung ne Afghanistan si US na lokhili si Iran Iraq ta bona landare 9/11 matung ne Sri Lanka da kena toraga kari LTT thugai gri se ana 9/11 si amna important oiba kena na 9/11 matung de lebak sing si phone na support to bokot pasi yamna thina ngangna ra bani na moisu moigi international affairs military danate economic adu ada mayam si China may be military giant ka aduga economically strong or su moisi Japan Germany ate lebak sing de economically depend tawdori bani na moisi yamna cautious oy adubu dar chance fangadi moi akhoida moina lalabu sing sibu nungsidana tawbanate ko moina North India bu nungsidana tawbanate moina tawrisli moigi tongjana ba na tawbo yadani okay am phajab hom lai aduga adu relationship leiba aduga koi tongan ba apps mayam thingi base ko India na so Prime Minister Narendra Modi na kari miyeng yeng bisa sama si bang masi si kari ngana da Chinese economy si Chinese sing economically moi si amna badmas oiba crooked oiba amna sing ba kangbu ne ba moi de apps lobu matum da moi gi madre trojan virus hapaga akoi activity myam de loina monitor tawena koi thaje ko aduna madu apps sing je thingdrabadi akoi noi si loina Chinese na capture tawrana ba adun yaringai Chinese gi apps sin adamana fai kai gina da moi atai any foreign app su madu mo yaram biyai ko adu Chinese sing na madu mo siam tawgali moi di Chinese haina ni ngang man ama ngang ga tawbana ma tawwa Chinese sing thaje bi sungya ya de kaina da ai gi chahi tramanga Chinese dil tar pumatam dai khangjai moi ji thaje bi sungya ya da ba hoi hairadi no haibani no hairadi atopa mani ko moi se adana moi na hojik Chinese amana koi sahib ka koi editor ka unagada boy rabdi man editor gi maram da ma haugi ba thama ma pa ne ba na cha kya no kadai wai de na kai ma loina net te yeng ga khang na bo na ka na ba Chinese sing si di adagi matik kana to ba yamna digin to ba ne adu moi si thaja ba si ya de adu na apps mam de thing ba si ai wa kan de yam chummi two things moi na ko spying to bangam dre number 2 moi gi apps to lauradi
economically ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ strangle hold ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ Okay. I'm for home to be a check. I attend the brand of the gate, break him the Makatan. So be us, or extra attend the brand of luxury, break him to the Amsterdam 100. Yeah, I'm leaving. You're lit. Don't just live life, maxify it. Breaking Matunda, Mamutaram Oxeri, Makatava Salaxia, Koi Indo Bangladesh relationship Silaxege, Matangi episode Langnaba. India Bangladesh Kalaneriba Marisi, Karimani Yang Maru in the Soko Haijuni, Bangladesh the Sufu Tuantuamba, Pugi, Nordiski, Insurgent Myanmar, at the same time Manipuri, Insurgent Group Myanmar, so Bangladesh na support we have in Myanmar. India Bangladesh Kalaneriba Marisi, when Kamani Yang the military point of view. Bangladesh si mayam na yang bir map te yang bir abadi Bangladesh hai bale baksi maikai ahum maktagi India na question level ba macet khajitang Myanmar ga samnai aduga mari suba maikai desu India na completely dominate to ba samundar am le ba Bangladesh sigi marai bakti bese aduna masi mayam si yang urabadi adugi mathakta Bangladesh hariba leibak-si akoina independence pihen gi leibak ni akoi gi army na akoi gi India na liberate to gi leibak na ka adubu moi su moi gi masage nationalism leije aduga moi si moi gi problem population yam chawi yana overcrowded oi aduga moi gi desu fundamentalist leita banate adubu Bangladesh yam struggle tawi India gi maraibak thibadi akhoi gi surrounding the leibak sing sina akhoi da khara kalak me hobu yawi especially Pakistan yam kana kal ek hange sai haibi haije ki China akhoi da singna dana dam leirabani aduna Bangladesh na akhoi da kalak me hora besu ai wakanda di akhoi na achau leba amoy bani na thamoi khari chok thok to bi hati kari gi noida mana competition to no ta di maikai ahummakta India na question le bari su maikai du su India na dominate to samundar amana leira bani na ma khitang songning bai bi masana ta bani ai wakane aduga Pakistan ga natraga atai Islamic lebak singa yengna rabadi Bangladesh si reasonably okay hai na oibra na khale ai wakane ai lalam bai ai ko chumi Bangladesh ta su koi minority prosecute to bokot pai pris tawi adu phatta bani government su yaringai India ga friendly oina na bo honai aduga masi si ayamba Chinese na propagate to Chinese na Bangladesh ta khulai yoli hong na pi aha bada Bangladesh na harau yam leire kanda moi yamna harau rambado awabado on kre aha bada moi na pi e khulai yam sinna bi yatre spear fangdre nungui maru fangdre adugum mayam do khangdana hojik ayamba Bangladesh sing si Chinese da depend to si tokra ba anga sai Chinese yam cricket oiba jati ne ba ha da pura depend ho laga kona supply se kal kadwe ne adana madu mayam do yenga Bangladesh adugi mathakta Bangladesh ti yenga ga sai ne haje turian khudimok India da gi hoba ngatani Brahmaputra river si Bangladesh ta Padma hai na Ganges ade Bangladesh na hai si moi ising je ko na lu thoi ising chawra ka thadu i moi chawning ma mayam do adumak bu akoi na moi mateng pange hoji mayam na khangbi ri tuni lam khara hoi gi enclave mayam am leiram basi
Bangladesh ka akoi India gi enclave se Bangladesh manung da Bangladesh ki enclave na India manung da madu myam lo sindong na khre Bangla akoi border fence lo re adu imno na bale ba ani ne mar ta khistang sauna badi le after all Bangladesh ka akoi ga si USA ka Canada ga le nari relationship si le di amna fagada bani adu with the passage of time ai wakhanda di soidana oira kadra en khali coming down to Manipur ka akoi Manipur gi si mi Manipuri lakh amarom select me adalai ka moi si minority ena aingonda Bangladesh ki tab coffee table book ama lei madu yeng bada yausang raslila mayam loi yauri he khoi adu maitai sing na to mayam loi ai photo lei moi sing si yam na kana tawi adu ga akhoi gi la lo sing si Bangladesh ta le ram mi ayam ba kana sing du na maitai sing na support to raga adubu Bangladesh government na yarakta badagi hoji Bangladesh te ire leitre loina mak moisi Myanmar ta am loina hong re same thing Naga insurgency sing su moisu yam koina Bangladesh te lerame ulfa su Bangladesh te yam koina lerame adubu Bangladesh sing na sai na haijagi ba kaino 9/11 na world change tawre adugi matung do di Bangladesh realize tawre akhoi na lalo ba support tawradi world gi mamang da koi si fatab leba koi betare aduna ultimately nga sai je ki bedo karang ma leba amana koi gi da lalo ba support tawradi ma lalo bu nungsi da na taw bana te moi gi kana ba yeng da na taw bana similarly madu akhoi gi leba se mang tare akhoi gi leba se samaj na fatana khan betare haibadagi moi to aga amna khangbi ri duni akhoi gi lalo ba khara pharaga phaupi le ba moina moi lebak sinduna tan thorei aduna hojikti Bangladesh ta khoi gi lalo ba khara lot na khar le ram badi ai thaina dauna pulap oina leibudu di leitre ba leibusing amdre moina thingni aduga Bangladesh na mukhali sina moi gi lalo ba khara India da lei hena khali adusu khara lan bani India di lalo ba mta support tawdi koi sing taw di koi na taw da bani na madudu adubu miye ba haibe si chingna ba haibe si miye bagi birth right ni miye bagi nature ni aduna chingna bade adum chingna bade aduna akoi ge Bangladesh ke relationship city ai ge wakanda di militarily yeng badadi yamna phatam nate moi army ma'am si akoi lena training pi aina commandant oring da su Bangladesh ki army ma'am la akoi training pi ai gi course da su Bangladesh ma'am thengna ki aduga khwaidagi nungai badi 16 December si akoina victory day na celebrate tawi na India da Vijay Diwas da Bangladesh tagi imung ni forum ko roga India da laga ko celebration se yawi adumaine 25th March si Bangladesh ki independence day celebrate tawda India gi mayam ama lan sona ba yaur bo kholu mayam ama chatlaga Bangladesh te yawi patom general Moin hai na Bangladesh ki ruler ram le ram ai ga maga wari sana ba tamam sang mana hai if I had my way, Indian Army ki Jawan khuding officer khuding everyone of Indian Army who fought for Bangladesh, I moi khuding the medal hamam piba pame na mama samna high grade. So aduna madugumba positive khara thinking khara tawraga I wakanda di akoi ka Bangladesh ka relationship phana thammana yamna kana gani karigena da as a country koi mi khunde mu yengna bo oi biya de ba similarly koi meitei samaj la adi akoi society si kana khana doi no loina mak tin ba tamba ta bana yaringe akoi allies hai na amale dana akoi allies form to ta bana allies form to bai basically allies cultivate to no ma ayuk to cha thangmin na ai allies jo re ya ponte it will take years of confidence building chumdrai sa amne confidence building ama tawraga ma am loina ai basi thajabi ai akoi na wara kana mar to bi gadabne na ana akoi allies akoi su akoi as a community akoi allies build to ta ba akoi ji ma amori su ne akoi allies kadai le allies am leiti akoi si akoi su ga sai to thokhara to la ai bi Parin kham ne okay come to the point akoi du ga lak chning se akoi Indo Myanmar relationship sini
ngasi gi episode to je makha mathang gi episode di khoi insurgency in Northeast aduga in particular Manipur lakse ge hajik leiba Indo Myanmar relationship si kamai ni yeng be ai kamai ni yeng bi maroina sida yam choina su several times visit to we hai bi kamai ni yeng Myanmar si ai wakhandadi diplomatically India gi damakta di Myanmar si yamna important level ba kamani today ngasi prime minister of India na look east gi act is sari ba act is sari so Myanmar gi through chatta bana adagi mathakta Myanmar da koi gi achoba competitor am le China ka wa ai example am pijage akoi gi lekai sidai sida ai imlona ba ma si lekai sina boycott taw ra lekai sina boycott taw bani na fataba leibak China na mo mateng piram ni na Myanmar si China da ngathare ko mana ngathara di akoi da mangje Myanmar na China da ngathara di kana akoi lalo ba kholo ba mayam ji mai loin sila kadoi na China gi through da gi aduna Myanmar si akoi gi marup oite ba yate very important Myanmar si aduga amaso ai hajage Myanmar di singna China bu nungsi banati moi ju nungsi de moi bu China ga moi ga competition yam lei Myanmar gi lal hau ba kangbu sing da China na helicopter pi ba khulai pi na helicopter bo pi ba aduna Myanmar sing na Chinese mu nungsi de adu bu ma upai le tab ni na tinadab yadab ni na China ga tinai ki bana ba thaina yam poina economic sanction kari kai tormi matam da aduna hauji akhoi ga Myanmar ga koi relationship am fare masi mangan bi ate democracy hai basi desirable oi adubu modern democracy what we have to remember is our national interest ka koi national interest is democracy khangde military khangde anyone coming to power with in Myanmar we must respect the constitutional right of sovereignty of Myanmar ka Myanmar ki sovereignty respect auraga civilian government la hai akoi ga luna tina batai military government la hai akoi ga luna tina batai moi ki internal situation oda koi yam kana khutti jeli boi sai wa kana di kana dabrai ne khali kari gana da Myanmar hai be lebak sina akoi gi di yamna important hai gateway to east simana la ka dori ne aduga Myanmar phobo Chinese laksila badi akoi gi da hojik di Chinese awang da lei ri adu nongpok to su lakpe abai film da lei aduna akoi wa khanda di ai gi wa khanda di Myanmar sin adu mati kallaga akoi da kana brain ai khanje maru na ji Myanmar se haidi gi ne ton ba Northeast ki insurgency group sing si ada dum leiba adu ton ba stronghold area in si leiba aduna Myanmar gi leiba khandak koi koi na so akoi military junta legre ku to gi na maduna hauji leiba insurgency sing di achoba impact ama pi ni khanbra kai mo leisa ang sa haji kari gumba koina western countries yaudana western countries gi marup oidana Myanmar da sanction tawru rabdi sanction yauru rabdi Myanmar gi leiba system si disturb tawru rabdi moina leverage tawna ba moina lalawu bu nungsi banate ko India se kehna ba lalawu mateng pang pa ya bi film da adu erdi mangja ba koi mangja ga da bana number 2 Myanmar is the akoi gi insurgent group le Myanmar is na nungsi dana thambananti moina control to bangam da ba moi gi lower level da kara corruption tawraga kara thambai wadani as a country Myanmar di insurgency ka su support to bonate as a state policy ko as a gaba adu bo moi gi army di akoi army di yam pi capability yam yaute example akoi na sipai lising tara kun akoi na lising kun deploy to bo jaga ta Myanmar gi army lising amal ani ahum de han deploy to te aduna moi da army di yam da bani na moi da why thab khari mo control to buse aduna moi su khara yana ba khara chat amana yana ba khara chat moi gi suman internal diplomacy to bune mo da khani yamna sounding ba darkar leite ai wakan da di madu do ai su natraga anyone Myanmar is governmental level ma army level ma ma su hingna ba marangam ba hona rakane ba madu do magi national interest ne akoi gi national interest ne adu magna ai wakan da di akoi na kari gumba Myanmar gi against chalabati hoji le ba koi gi friendship relationship build up to matam yam changa ba adu do mang gharaga amona build up to matam changa da mali aduna
ai wakhantadi yaringai akoi moigi internal affair dagi thapna le thokna phobra in khale. Okay, thank you so much. Achinu matam kai thokpirega an encounter with Jit Ningomba da matam pibidana koi so sida saruk yabigina bu sar bahana thagachari matam gi episode ta koi tuan ba koi north east leba incidences ki problem Manipur gi aduga in particular koi armed forces special power exit kamai tawdagi hoi segment khare dagi lokthokre do makhata lokthokpa da ka oribra kari tabu yabagi youth singda koi kari impact pi gi dagi habli singdu khana nabagi wari utai sana nabi tanjalo jage. Thank you for joining us now. So thank you. Good night. Ngasi gadi adumba an encounter with Jit Ningomba matang solution jere matang episode ta pungum simakta da channel simakta da amuhana koi Lieutenant General Richard Ellen Singh unabagi tanjalo jage. Thank you for watching and good night for today.